سر اکران TRT کردی سلاو و ریز بینرین از هجام بخیراتن برنامه دویا هفته سبها و روزا و دویا هفته بخیر و خوشی بشاهی و جوشی به شخوه امجبو دویا هفته خوشتر و باشتر در باس به پیش بریوانه امی پیشی سپاس چخو ارکسترا خو هجاب کن سترامبیش محمد رضوان ارغا دنگو دلی تساق به موزیک شریمه علی اکبر ارگون سایم ارتن اون هر ساقبن دستو دلی و ساقبه مالا و آوا بدنا عزیز دوی برنامه ده هر هفته مسر رنگین جیانی لسر مجرد که دناو جیانا مدا سکنن مجرد ما ایرو براستی مجرد گله گرینگ ایرو لسر آشیا بسکنن به کوراهی امیل لسر باخفن از هیوی دارم او پرس ناو میجیو ده گش دوی برنامه دا زلال بن بدستوری واسه بزرم میوان خوا میوان می ایرو سپوری حکیم مالبات دکتر محمد ساماقlı ماموست سرچوا سرچوا مالیا باشن ان شاء الله ماموست روز باشن سلامتین گلک سپاس ماموست باتناوام باشتر و کیف خوشتر بون مالا بابا ماموستم بپیشی به کرتاسیت ناس بکن کرم کن مالیا با سيدة دغوازم از بيتك أحمد خاين دست بكم كرم كن حمد وثناء وشكراني جبو خالق رحماني كفصحات وبيان ضايا لساني لسان جي ضايا إنساني از بايزتم مخبرة أحمد خاني جي بايزده حضرت أحمد خاني أف دل وزمان وجمرة ضايا ينكرني أو حشمندي ضايا ما از خلقي رحيمة از زانينجها دقوزي الإزمري من وراء قدانت وبسبوريا خوجي من ليسا زانينجها كاتب شعبي قدانت في 3 سال از بازی دخبتم و راجی از سروکی حکمی مالباتی آگریمه خبت خود دوام دکن. تو خدای علی کاری و به مصاب بجماست مالا و جوا ما مستمجر میرول سر آشیا به براستی جنه کی سر آشیا نکی ناکوکیه یعنی حشه گل زیده زلالین سر مجگویی رو برنامه چیکن سر آشیا برهنه کی زلالی چه به فکر رمانی واندا حوالی منها وترک آماده کنه به دستوریات پیشیم وتر خود تماشا بکن جبه کو باشتر مجرد ما ورفهم کردن باشه ام دست به مجرد خود چه دبه سر چه بله بینن عزیز نهای وتر ما سر اکرانی و پش وتره امیدیزا به هفر بین کرم کن هند خوشیین گلمپری دیجیانا مروان ده پیکتین جبو وان نخوشیان بده میره و به پیشکتنا تکنولوژی و ام نخوشی بین کنترل کرن و تداوی کرن هن ریباز هاتن اساس کرن. یک جوان ریبازان جی پیشخستنا آشیانه. ایجا آشی چیه و چاواتین چه کرن. جبو چه کرنا آشیان تشته هری گرینگ چیه. جبو هر نخوشی آشی هیا آننا. آشی چاوا پرگالا پاراسنا لاش آنجی بدنه جنخوشیان دپارزه. دی کیجان وقتی ده دوی کیجان آشی بین کرن. آشی جبو هر نخوشی جبو هر کسی در باستاره آننا. باندورا آشی اند زاروکاتیه ده تنه کرن حتی داویا جیانه دوام دکه گلو. زاروکه نوچه دبن و هیا مزنبونه دوی کیجان آشیان بکن. دی کیجان روشان ده دوی کرنا آشیه وره سکناندن. دناو آشیان ده کیجان مدهنه و پیوراوان چیه؟ کسین کجبو نخوشیه که هاتن آشی کرن دبه کدیسا بوی نخوشیه بکوین. ددما دو جانیه ده کیجان آشی تنه پیشنیار کرن و ناین کرن. کیجان آشیش بو مزنان دوی به آوایی که بره کپک ورن کرن. ایداین که دبیجن آشی دبن سدما اوتیزمه بیزاروک بونه آن نخوشین دنین گران چی خاص راستن. برسوین وان پرسان و آگاهیین دن تاوی شروعین میوانین پسپور به برنامه داویا هفته و به سرکراناوه داویا هفته دست بیدکه. دوباره سلاو و ریز بینر نزو هجا مجرمه ایروی لسر آشیا بگر هونجی دخوازن لسر وی مجار فکر رمان آن پرسی خوشمه بپرسن تکارم برای تلفنان مرا مساج و پیامی خواه بشن برای واتساپ مصاب بیجن 0526 657 53 62 از دیزا دوباره بکم نماره واتساپی 0526 657 53 62 ام بنده مساج و پیامی ونه گر هونجی حاضر بن ام دست به مجار خود کن ما مستندیزا بیشتر دوباره تو سرچه سر هاتی ما مستند ولی پرسم اول سر آشی به آشی چیه و گرینگی و چیه جبو تندرستیا گل براستی آشی به تایبتی لگل علاقه دارد که جبری برای پرسم اول به ما مستکرد بله مالیا با آشی یعنی پارزا یعنی درزی بله اوا ام بیشتر گرینگی و چیه ام دیروکی دوی ام بنیرن بله دیروکی دا 5000 سال بریجی اف نخوشی هبون و چهار سریا وانتنه بون و ملت قرده بون. ام بیشتر حتی پیرامید مصری داجی او ویروس و میکروب ام بیشتر باکتری حتی دیتن و دمیجی گله انسان به آن نخوشیان نخوش کتنه ام بیشتر قوب مانه سقط مانه یعنی وفات کرنه.
و gelek tiştên em bêjin gelemperî li dünyayê de ev nexweşî hene û em bêjin tip sihet tenduristî ser vê xebitiye em ê çareserî bikin. Yani du tişt heye ya nexweşî çêbe piştî wî em ê çareserî dermanekî bibînin بله ya dudiya jî beriya ku ev nexweş çêneb em ê çi bikin. Em ê ça pêşiya wî bigirin. Ev nêrîn derdikeve Holê û Londrayê em bêjin İngiltere'yê da ve çaxê da 1790 de yani 230 sal berê بله ser nexweşiya xurî navî çiçek e Tirkî. بله بناوید Ev em bêjin wexta ku em çûyê Amerîkayê em bêjin niştecihên Amerîkayê giş qirbûne. بله Bona wî jî dibêje em ê viya ça çareser bikin. Ev jî ser gayekî de em bêjin lêkolînê dike. Ev virüsê çiçekê derdixe xurî derdixe holê û dibêje ez bi vî virüsê zehîf bikim. Ez bidim bedena mirovan de û bira beden viya nas bike. Gor wî xwe بپاریز biparîze. بله Bi vî awayî ev parastin ev parza gelek girîng e. Çawa girîng e ev aşî ev derdî ça dixebitin. Niha em bêjin bedena mirov wekî qesreke ye. Xuya jî qeleke ye. بله Divê qelê de jî leşker jî hene, artêş jî hene. Ev artêş heta dijmin divê nas bike. Dijmin nas neke, dijmin tekeve qelê qesrê ê belavela bikin. Ev wexta ku nexweşî em bêjin ew leşker ew ê nas bike, dijmin nas bike ew ê çaxî nakeve bedena meriv yan jî tekevî jî zû holê ra dike. بله Niha em jî bi van saya derziyan em ça dikin ev mikrop, virüs yan jî bakterî em zayıf dikin yan jî em دنه ناسی Belê, de nasî. بله Ev parastina bedena mirov de em bêjin spîgolorok heye, sorgolorok hene. Yani akyuvar alyuvar Belê. bêjin Tirkî. Ev spîgolorok wekî em bêjin leşkerin wexta ku tê nas dike û bi hev re agahiyekî em bêjin navan de heye û wê çaxê nas dike nexweşî hat hîn derneketê nexweşî ji holê ra dike. بله Ev jî nemetek mezin e. Yani çünkü ev nexweşî çêbe mînak em bidin hepatit B ye. Hepatit B virüseke tikeve nava bedena meriv de dikeve nava kezep yani wexta qaraciyê cî dibe û keza meriv xira dike. Dibe çi sîros dibe pençeşerê kezebê yani kanser çê dibe û heta ku dibe neqla em bêjin veguhastina kezebê çêbe ameliyetin dirêj. Ev qas zehmetî, ev qas derman, ev qas tişt bi saya ev derziyana em pêşî dikirin. بله Em bêjin welatê me de yani 5 sal berê çabû ev tiştana heta em bêjin zanistî da dibêje hezar zayînê da yani bêjin hezar doğum çê dibe berê 200 zarok vefat dikir yani 5 zarokan yek vefat dikir. Ev hejmarek zeh zede ye. گلک زیده Heta ev hejmara min çû pirka xwe re pirsî pirka min jî viran şariye ez selav hürmet dişînim jêra. مش سلاوی خوش جرات Ev gotibû soruk بله qizamik soruk derdiket 5 salê carekî û her malê da zorek vefat dikir. 5 zaroka yek vefat dikir. Ev hejmar jî yani pirka min nexwendiye ev jî nekiriye. گلک زیده Gelek zêde ye. Heta got diyate ber mirinê filîtiye. Ew qas nexweşketiye. بله Niha bi 45 sale em vî derzî dikin, derziya sorikê بله û gelek kême niha em hezarê de dusut bû name danî daxistiye dehê. بله Ev serkeftineke zehmezin e. بله Hatta meselî da ser behsa xurî kir, ser behsa çiçekê kir. 200 sal em bêjin ev komeleyên em bêjin tenduristiya dünyayê da xebitîne dünyayê de her derî derzî kirine 40 sal berê ev mikrop ji holê rakiriye. Anha دی سورک خوریتنه. خوریتنه 40 sale سر روی دنیا دیان xurî ولا تیمت تنی ما مسته hemî dünyayê da. همین دیان دی سورک خوریتنه Belê xurîtineye بله eva serkeftineke zehmezin ji bûna tipê çima ev nexweşî hezaran insan bertir bû انسان vefat dikir سر anha برنامه ev nexweştineye. Yani ev jî serkeftineke tibbê ye. Tenê laboratuvarên evê de girtine ku disêsibe dîsa derkeve em ê gor wî takip bikin. Ana ser rûyê dünyayê de xurî tine ye. هم نخوش Anha jî armanca me ew e ku li herêma me de em vî nexweşî em bêjin sorik nexweşiyên din jî em kêmtir bikin. Em bêjin niha kîjan aşiyan em kîjan derziyan çê dikin. Em bêjin şehta zarokan heye felç. فلت Belê zar seqet diman, qop diman nikar Muhabbet. bi meşyana. Ev jî bi mikrobekî çê dibû. Ana em vî derzî dikin ev 1980 de 1980 de Tirkiyeyê hatiye dîtin. Eva çend sal bûye 28 sale evî nexweşî tugehîn derneketiye. İşa dernekeve jî. لصافي Van derziyan. فارزه بله Belê. دي اوجه هولي راب ولا Welatê me de hêta nayî dîtin. Lê belê em Ser bêjin dünyada dünyayê da ye. koçberî filan hebe bi çaxê derkeve bi çaxê bibînin. Belê. Hatta em Sorokê de jî gelekî serketî bûn. Lê belê ev koçberî em hatin çûyîn û penaberî
ji ber wî ما têkî مستقبل zêde bû. بوره گر یعنی تو این نخوشی تو هولی راکی جی کو جیه کی دنیا یک هات کوچبری چه به دیزا او احتمال او آشی بلاو به هیا آنما Niha ev giringiya wî çi ye du awayî parastin heye Belê. yani biparêzin yek em bêjin zar ya jî însan em taybetî biparêzin û nav gel de biparêzin. Nav gel de yani parastina tenduristiya gel Gel. paq sağla de bêjin Belê. jêra. Ev çima mühim e niha em bêjin daristanek heye sed dar heye. Ev daristanê de em çiqas dar biparêzin em bêjin not dar not û pênc dar em biparêzin ve çaxî darek bişewte ev dar durî hev dibin em karin bitemrîn. بله Libelê em bêjin ev hejmara parzanekirîn yani aşî nekin zêde be em bêjin pêncî pênc. Daristanê de pêncî dar heye. Pêncî aşî nebûne. İja pêncî de nexweşî derkeve îja zû belav dibe. دیگه یدنجی Yedinci jî digêje dişewt lêbelê muqabil. ev jî em bêjin nexweşî pê dikeve sivik derbas dike. Lêbelê ama pêncî de carekî de em bêjin nexweşî çê dibe û ev pergala tenduristî em bêjin sistema tenduristî nikar rake ev qas nexweşxane ev qas hekîm ew nikar rake em jî dixwazin ku ev nexweşî dernekeve holê em bona wî em civat jî بله gişkî em dixwazin parze bikin ku ev nexweşî biraz serê xwe raneke dernekeve holê. ما مستق گوی نخوشی درکت یعنی باندورا آشیا پیشکن نخوشی زاف زیده یان دا پشک به نخوشی درکت مرو آشی بکه زیده یعنی گوری نخوشی دو هرایان Nexweşî yani derzî çiqas pêşî de were çêkirin ew qas baş. Baştır. Çünkü armanca ve ku em pêşa nexweşî bigirin. بله Wexta nexweşî derket piştre em bêjin ya mesela hin kesane dibe çima em pitikan yani bebikan çima em aşî dikin Belê. derzî dikin. Em 5 salî bira em derzî bikin. بله Li belê heta emirê wî 5 salî de ev nexweşî çêbe ew çabe. Em bêjin soruk pêket û ket ber mirinê yan jî ket em bêjin nexweşiya mejû çêbû menenjît çêbû em bêjin ket qefesa wî em bêjin pijik bû evana seqet ma qopma ve çaxî çi feyda wî heye. Buna wî em dixwazin ku hîn hatiye dünyayê mesela hepatit B em derzî dikin. بله Wexta ku hîn tezatiye dünyayê hepatit B em derzî dikin ku bira hemberî nexweşî da bira xwe biparêze. Mesela welatê Ewropayê da nexweşiyên kezebê pirîs ser alkolê ye. Sîroz çê dibe. بله Li welatê me da alkol pir nayê vexwarin ji ber wî jî ew e. Zer hepatit B'yê ye. اپاتیت بله Lê em jî niha 25 sale eva hepatit B tê kirin. زرکم بیجم ما مستق Belê. Zerek jî dibe ser em bêjin hepatit C jî heye, hepatit A jî heye. راش Belê. Zerek. Yani cureyê wî jî hene. بله جوری ویژن Ji bona wî bêjin hepatit B ew giring e. Bi vî saya wî niha 25 sal emirê wan biçûktir niha me parastiye. بله û armanca me ev em biya gelen perî. ما مستق کن نخوشی کوله را به ادی و من آشیا وان پارزا لید خن آندا مثلا وکا خوری خوری هم نه، لینا. آشیا خوری لینا که Ama suç şeyi jî heye bira ev Belê, ew ne nişlik cudane. e. Ewan Belê, cudane bira ev şey meriv bira zelal be. Ev niha em arman ev nemaye çünkü dünyayê de nemaye. بله Li be dünyayê de ev nexweşî çiqas rabin ev qas em derece kêm bikin. Li belê niha em bêjin welatê me de ev xebat heye welatên din tune be ev nabe. بله Çünkü koçberî heye, penaberî heye û ji bona wî jî em heta ku دی هاتن چون Dam- گلک حساب بیا ما مثلا belê sînor jî. سینور جدی yani dünya bir ceki be sinor jber wi serre dünyada kejan naxoşe bad be jbo wi mer aşya amade bikene Belê. hava ma mesela jbo çekirna aşyan tuşta heri green çiye Ya berî da wî mikrop em bêjin wî virüsî wî bakterî îzole bikin. Yani Evet. ya derbixin holê û ser ya bixebitin û em ya zayıf bikin. Yani qes bikin ku Evet. wexta me kir bedena mirov da laşê mirov da bira nexweşî çêneke. û bira bedena mirov ya nas bike. Em bi vî armancî dixebitin. Curê wan jî hene. Em bêjin derziyên zindî hene, meni derziyên mirî hene. meri hene Ê zindî çawa em nakujin ama qes dikin wekî em bêjin sorikê, wekî em bêjin êşa ziraf, ê weremê, bele em bêjin şehta zaroka çocuk felcî ben û em vana mîrkutu ew jî suçeyî, ev vana derziyên zindî ne. ben Em vana çawa dikin, qes dikin, vana îzole dikin, dikin nav solûsyonekî da û dikin wekî derzî û ev çi dibe bedena merov de nexweşî çênake. û bi vî sawayî da bedena mirov nas dike, wexta ku ev nexweşî hat jî nas dike û ji hoyra dike. peşte yap kap Bele. parezem Bele, mesela jana kap xaçama bu parezem. parezem musa Bele. bejin Beden Bele. ku nas dike ew pergala em bêjin parastina tenduristiya mirov wî nas dike kar ji hoyra dike. Ya duya jî derziyên mirî hene, em vana ça dikin ev mikrop dikujin û perçên wî yan jî em bêjin jarên wî em bêjin ew tiştên spesifîk hene. Beden nas dike em wana dikin nav derziyan yan jî em bêjin çilkene damla hene. Bi vî awayî em wan çê dikin. Bi vî awayî çê dibe
yani derzi bir viyavayı embejin Bele mamosta. nimetek mezine. Mamosta niha navberek bidin, negi beyna Evet. hoş vedin bila hevalê me stranek bibêje. Em ê hêdî bila hevalê me jî stranekî bibêjin mamosta paşê cîmaya em ê devam bikin. Kerem ki. آخو aman eşu derde be dünyayı Çendes kuşun çendes kırma ve belayı Ahu aman eşu derde be dünyayı Çendes kuşun çendes kırma ve belayı Şu dünya ki puçvala Ah aman 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 Ah aman 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 Ah aman 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 Şu dünya ki puçvala Ah aman 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 Ah aman 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 Ah aman 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 ah aman 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 ah aman 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 ساعات باش دنگو دلی و صاحبه مالا واوا ماموستا دما مدا هری زیده کیجان جرین آشی تیلی خستن تیم بکاران آنها وقتا که زاروکت دنیایی بله. هپاتیت به زرکی دا بله. دست پی دکن و دوره ماها یکم ده بله. نخوشی اشازراوی ورم بله. دبیجن و ام بیجن پنج درزی ام بیجن نخوشی ناف هفته او یکه و اف نخوشیا بجیکی برای گوتن ساتر جمعی بویه بله سطر جمع ساتر جمعی جی عربی ده ذات الجنب دبیجن جوراته yani nexweşiya pijikê de bijê de gotina zatul cem Erebî nav gel de jî biye satır cemî بله na em ê 65 sal zetir jî em dikin çünkü ixtiyarê me jî satır cemî dibin بله zarok jî dibin ev KPH navî tê gotin nexweşiya pneumonî بله. wekû pijikê wan ev ji axçêrê wan ev nexweşî nekeve ya ev ê jî meha çare jî em lê dixin û nexweşiya şehta zaroka çocuk بله. pel jî şeşa de jî em lê dixin û wexta yek salî dibe nehmehî dibe soruk heye بله û yek salî dibe dîsa soruk heye bi vî awayî hepatit A zerikê da hepatit A em çê dikin mîrkuto heye ev jî salayekê em de çê dikirin û wexta ku dibe hejdemehê بله Ve çağı jî dîsa mîrkuto dubare dibe doza duyemîn çê dibe du salî dibe
ve çağıcı mirkuto u derziya satırcemi Beni. vakta ku 4 sal dibeci em hem soruk nav soruk edeci se cure he yek bere gepok dugot بله ev heye u soruk u em bece soruki Almani heye se cure ev her se yek cide u navbandacı tetanoz heye tetanoz em bejin çelesariye bir anatın heye dermanı bitin heye بله نها ام وقتا کو نخوشا دبین دبیجن تتانوز دکوجه بله. درزینا کوجه یعنی وقتا کار زار ام بدن راسته. برهف نها دبیجه از درزینا کم ام وقتا زارته درکی ده نخوش کت برین بو اف تتانوز به چه به درمانی وتنه yani demre نخوش yani سقطیک مزن دبه yani kurmancı da tetanoza dibijin guhraqi yani zakraqi بله. tetanoz نخوش ki çavaya درجه فدلرز تا چه دبه و ماسوکین وی گوشتین وی اشت دبه بله. وی بر نیدچه ام چه دکن به وی درزی بر وی نخوشی دکرن یعنی تتانوز دکوجه او درزی ناکوجه یا او ده مگوی پنج نخوشی درزیه کی ده نا شش بویه و هپاتیت بجی کرنه جم burada نخوشی یک اوه قوتک دبیجن بر نفرا دکر دایکین ما قوتک جای تکه بله 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 ev qotik çiye naha em nizanin qotik min lêkolî kir ev nexweşiya bohmaca ye heta min bazî da hevalekî min hebû diya hevalê min min jê pirsî heftê pênc salî min got berê zarok çav vefat dikirin du kokê xwe de dixeniqîn بله tarîfeke çav xweş yani yani خانكين kokê xwe de yani dikoxe û dixeniqîn نفسه هناته dixenî kok yani ev qotik ev nexweşiye yani naha em navê vî nexweşî me birkiriye bi xêravan derzyanê ev nexweşî nayê ortê yek jî dîfteriye dibêjin duşaxe kurmancî dibêjin ev jî qirika meriv qirika zarokan da eş dike teng dike û ber fetisînê de berê dihat kuştinê û em van nexweşiyana niha nabînin em van derziyana dikin wexta ku jin hamle bin vê çaxê em bêjin du canî dibe hem boy dayîk em biparêzin hem jî petik em biparêzin derzî tetanoz dikin ev guhraqî dikin ev çima girîng e çünkü em bêjin berê da jin hamle dibûn du canî dibûn û em bêjin zarok da anîn û pişt re ta digirtin dircîfin derzîn vefat dikirin ev behsa tetanozê dikin من niha berê da em bêjin 100,000 jinan de em bêjin sî wî vefat dikirin ji ber van nexweşiyana na me van da xistiye de 11 ev jî em bêjin buna çi girîng e em birina dayıkan û mirina zarokan çima girîng e ev nîşaneyên pêşveçûna welatekê ye yani Tirkî dibêjin gelişmişlik göstergesi ye بله na çiqas welatekî de em bêjin paqijî hebe sihet hebe xizmetên sihetê tenduristî hebe û derzî çiqas were lêkirin ew qas zarok kêm vefat dike وما نفزنا ولا شيء بيش فاتشي pêşveçû ye بله. çünkü ev pergalek kiriye cî niha Ewropayê da me got ya hezarê da dusut bû بله. me da xistiye deh danzdeh niha Ewropayê de ev sê ye hin veta yek e hezar zarok tê dunyayê de yek vefat يعني هي رياما ايه بهما مصاصه بيجي ye bona wî divê em bixebitin بله em van derziyana jî qîmeta wan bizanin بله wexta nexweşî hat meriv bi çaxê fehm dike ku ev derzî çiqas qîmet e ما وصل مني بيبرس من الضويه ده بيبرس از تقول قالك بقيمه از نهال بيبرسم هناك نوبر قال ده بندي هي يعني ناكوكي جام بيج هناك حشي وزلالنا للسر اشياء براستي هناك وبتشابك اريني دنا خدني هناك شي بتشابك نيني وان اشياء دنهرن دوك بيسبوري في كاري جبو اشياء جبو قالج باش فهم بك جبو حشي وانجي زلال به bele تو چه بیجی؟ niha anha yani erînî heye neyînî heye Bele. û du dilî heye بله ev sê cure ne gere em viya baş bizanin wexta ku tamamî red dikin jî hene بله çima red dikin em viya gere fehm bikin gere em pêra baxivin niha em jî dikurêm heye xelamokê bebin destê ramîse هذا اشترى به niha عمري وندريج به ez ê derzî wan bikim بله lê ez jî du dilî dimînim çima zarokê me ye بله divê em biparêzin ev hesê parastinê ye û ev du dilî jî divê em fehm bikin û gor wî tev bigerin niha alternatîfa derzî heye tune ye بله alternatîfa derzê hebiya û wan nexweşe biparasta min ê viya bikira بله lê belê alternatîfa viya tune ye bûna nexweş nebin divê em vî nexweşî bikin ku ev nexweş çê nebe wexta ev nexweşî çêbû seqetman qopman ya jî vefat kirin bi çaxê em vê pirsê em ê çabin بارك قالك جرانيش مسؤوليتك جرانة يعني. حياكم مرف صاغ باجي وسب شتا مرفايا armanç madem parastine بله çaresi anha ev derzine eğer alternatif hatta derkeve jî em ê viya bidomînin
Bonavi eko dibêjin divê em gudar bikin. Çima du dilî mane. Hişê wan da çi hene. û vana jî gere wexta tên em bêjin ez navê dixebitim navenda tenduristiyê de malbatê de em aile sağlık merkezî dibêjin Tirkî. Em wira dixebitin tên em rûdinin em wara dibêjin. Hûn çima du dilî mane. Pirsê xwe dibêjin em jî gor wî xeber didin. Belkî pirsê jî niha werin. بله بله ما مصريين نهاية ورن بله. بس ورن وياك شيء تشتكي شاش نام ملتا ياكو جر مروف آشي به هناك دبيجن زاروك شينا بن هناك دبن بله. نقاشي زيادة دبن وش بوفان تشد بيج ما مصري Anha em bêjin tiştekî sedem û encam. Bele. Yani sebep sonuç. Ev Bele. girêdanek gere nav hevde. Niha em bêjin avê em çi dikin agir didin bin بله dikelînin. Dikelin. û av dikele. Niha ev sedem çiye agire em bêjin agire yûra bû û hat ser sed derecî keliya. Vira girêdanek heye sedem û encam. Ana em bêjin ev derzî hat ket laşê mirov û ev nexweşî çêkir. بله Niha gotinê de em karin bibêjin her tiştî. Li belê gere em vî girêdanî ev têkilî deynin holê ku zelal be. Ana em bêjin lêkolînên zanyarî da ev lêkolandin kirine Holandayê da ji sala 2002 heta 2024 yani 22 sala ser lêkolandine. Ev xazorok em me derzî kiriye me parza kiriye û çi nexweşî çêbûne. Navbera wan da girêdayek heye tune ye. Lêkolîn dikin girêdaniyek tune ye. Ne otizm بله ne em bêjin nexweşiyekî din yan jî em bêjin bêzarokbûyên stêvrî mayîn yani kısırlık بله ev tişt derneketiye holê. Ev zanyarî ji me ra dibêje. Anha em bêjin nexweşî hene derketine holê zêde bûne lê sedemê vana çine em lê dikorin. Na يعني otizm لا آشنا من دكار جسدي سد بيفان تشتا آشنا وهي جرا خارم وخارنا وسترس جالك سد ميوانا ما مست براستي اف نقاش للسر بش آشين كورونا يدر كاتن Bele. دي ناف هركس جي فيد برسخ وتشما ام نقاشي ساز يدم Yani ev meseleye koronayı piçeki zahmet bu. بني Çünkü ez ve çağı jî zanengehê ta dixebitim ve çağı İstanbul ve demê da ev yoğun bakım dibêjin. Evet. Yani kurmancıya vî çavdêriya kur. بل Em wira dixebitin wexta teze derket zar dihatin bavê wan dihatin. Xort em bêjin 20 salî bavî 5 salî ye. û bi piyatî dihatin yani di meşiyan dihatin ew qas serxwe bûn sibê vefat dikirin. Nexweşiyek giran bû. Çima ew korona di xwîna me re de pixtî çê dikir û Evet. davêt her derî û em bêjin mirin pir çê dibû. Piştî yani em bêjin çareseriyek divê çêbiya mecbûr aşî em bêjin fazê wan hene yek Evet. du sê çar. Sisê temam kirin ê çar jî piçekî mecbûrî bilez bû çünkü millet qir dibe. بل Yani mirin pir dibe. وجالك وقتا زوجي كو- بلاف دبو Belav جالك زو بلاف دبو يعني ji ber wî zehmet bû. هيزا بلافوني جالك زيدا بو Anha ev korona çawa nexweşî dikir. Hîn em pê nizanin û çawa em bêjin çareseriyek bibînin dermanekî çê bikin ev hîn zehmettir bû. Li belê korona em bêjin wî vîrusî me îzole dikir û ji gor wî zanyar derziyek çêkirin ku ev nexweşîkên be. Ana meriv du dilî dimîne rastî du dilîme çima derziyekî hîn em bêjin zû derketiye bilez herkesî tê dikirin. Ev du dilî rast e gere em herkesî ew tiştî wan fehm bikin û ji wan re bêjin. Li belê ev risk hene. Yani çiye zarar û feyda. Yani çi عليك suv heye. ريسكا مرني بو Belê. Ya tê bimrî ev risk heye بلي yan jî ev derzî be tê nexweşî sivik derbas. بل Min du cara derbas kir û 41 derece min ev bûm ez zaf ketibûm yani. Belkî ez kalbî ama emrê min zêtir biya belkî em bêjin nexweşekî min genetik hebiya mesela 25 sal jî hat vefat dikirin. Yani tişekî genetik jî hebû em ya jî nizanin. Mesela hevalê me hebûn İzmirê xwe rehme xwe lê be. Ewana digo em derzî nakin nekirin û go em narin xestexanê jî êku dişe xestexanê vefat dikin gotin û neçûn û dehero şûn ve mecbûr man ku tekeve ew çavderiya kur. بل Wê çaxê jî dereng bû û vefat kir. û ez her tim tê bîra min ez xemgîn dibim. Belkî çareserî hebiya qedera Xwedê em nizanin. بكو هبو يجي Ev niha ser qederê jî ez nez zaniyarî olî me بل lê belê bedû zaman kitabê xwe de gotine xweş dibêje. Dibêje şeytan carekî Hezretî İsa Aleyhisselam'a dibêje ji ve ciyê bilind xwe bavêje ka tu dimrî yan namrî. Hadîsa dibêje haşa. Dibêje ez nikarim Xwedê imtihan bikim ezmûnekî bikim. Ew Xwedê ye min afrandiye ew karim min imtihan bike ez nikarim pê. Yani çawa ez xwe bavêjim ka tu min dikujî nakujî. Eva bêedebî ye. Yani dünyayê da kanûn hene. Dünyayê da Xwedê gor wî avakirine vê dibêje sünnetullah. Gor wî tev digere.
ana xwedê dibêje ez ê tiştekî te re wisa bikim ka evdê min tu çi dikî xwedê karî vebe çûk ew me afrandiye lê em nikarin bêjin ez ê vî derzî nakim ka ez ê bimirim yan nemirim ev bêedebî ye yani çünkü tiştê zanistî xwedê de heye em bêjin hepatit B me got qotik me got em bêjin xurî got sorik got ev nexweşiyên zehf giran berêzar kop diman dimirin vefat dikirin ana ev holê de ev kara wî zehf zêde ye û ez bêje ez nakim ev jî bêedebiyek dibe yani مامۆستا لەسەر قڕنا ئیستاتیستیکێک هەیە مەسەڵ تە سەر خوریە تە گۆ هەندە داکاتیە ev jî sê-çar mehberê derket holê بەێ yani derzî pir mirova dikuşt yan nexweşî بەێ ev tê holê ku ev derzî jî em bêjin pixtî çê dikir lê belê nexweşî pir zêtir çê dikir yani nexweşî hîn zêtir mirov dihat kuşt dihat mirinê مژە ئەحمانی شەر belê yani ew zarar kar analiz li gor wî takip dikin heta min nexweşê min hebûn dikin hûn ixtiyarin hûn mecbûr nê bikin heta emrê te viramoye em bêjin 65 salî em bêjin pir tu 20 sal yan 30 sal jiyan bikî nihat derzînekî belkî vê salê vê mehê dê niha jî vefat bikî vê çaxê ev kar zarar û feyda wî tu bînî gor wî bike me jîra tavsiye dikir yani pêşniyaz dikir Deja dego derziyo qorna hinekî zû derket li holê ji ber ku şew gelek zêde bû ji bo ku aşîk çê be kîjan merhela da derbas be pêvajokî çawa derbas dike mamoste ana serî da berê me got ev mikrop îzole dikin dure ev em bêjin dev derizî de çawa disekine em bêjin ser heywanan da tê çêkirin dure ser însan da tê çêkirin wexta ku tê dîtin ku ser însan da zararekî mezin tune wê çaxê dibêjin ev em karin viya heyda gelemperî herkesî re bikin niha em bêjin tesîrên bandorên talî yani yan etkî dibêjin ev çi ne wexta ku zar em aşî dikin em derzî dikin ta tişek agrê wan zêde dibe ev normal e asayî ye ya dudiya jî em bêjin masûkê wan bêşe êş hebe û bigirîn aciz bin ev jî normal e heta em bêjin êşa zirav ê were me de em çê dikin pizdirk çê dibe me hevşûn ve heta were şûna wî nîşaneyê wî dimîne heta dibêje çima zar wisa bû me got rind e ewa pizdirk de dikeve çima derzî pê digire yani tesîra xwe bandora xwe derdixe yani ev hîn nîşaneya wî dibe yani evana jî em bêjin em karin bidin berçavê xwe yani gede piçekî aciz be rahatsiz be nexweşî be zekemî pêkeve bapêş pêkeve evana asayî ne û em bêjin ku derzî nebe nexweşiyên giran hene û heta mirinê jî diçe evana hîn zehmet dire mamoste em dikarin bêjin ji bo her nexweşî aşî lazim e yan jî ji bo her nexweşî aşî heye her nexweşî ra tune ye belê û ser wê jî li kolîn dikin heta em bêjin nexweşiyên cûrbecûr hene û evana jî ser lêkolîna wan dewam dike heta em bêjin hîn mikrop hene ne cûrek tenê ye 20 cûre heye sed cûreyî wî hene sûç dibêjin jêra mesela em bêjin menenjît 6 cûreyî wî hene û du derzî wî dikin çar yalîkê ye em dixwazin her cûreyê wî mesela me got satılcemî ev nexweşiya pneumonî ev çawa em bêjin 13 heb 21 24 heb cûreyî wî hene em çi dikin ev her cûreyekî wî perçeyekî wî dikin nava şiyekî wexta ku em bêjin ew wekî dijmin tê her cûreyê dijmin bira nas bike yani hîn lêkolîn dewam dike û bona wî jî ev derzî çiqas hebe bona ku pêşiya nexweşiyan digire baştir e li belê derzî ye bona wî em bêjin canê meriv deşîne meriv piçekî ew dibe em çima derzî bikin em nekin dibilê ama zarara wî zehf zêde ye wexta kineke mamoste li ser vê qasm sekdinî dibe yani kîjan aşîk kîjan wextê de were lêxistin ew tişta meriv çawa wî bizan be me bona zaroka got heta me 13 salî jî me tetanus em wîsa dubare dikin guhrekî me ê du canî hamlê jî me got û ê ixtiyara 65 salî wexta derbas dibin û bedenê wan em bêjin ew parastina pergela wî piçek kêm dibe bona wî em dibêjin wexta emrê te ser 65 bû ew derziya satıcemî bibe ev jî ew te biparêze û her salî jî grîp heye bapêş bapêş her sal xwe diguherîne ji ber wî em jî her sal derziyekî teze tê çêkirinê ku texmînî ev bapêş çiqas zêde be gor wî em jî ber wî bigirin na bapêş ev tişekî çima girîng e berê digotin îspanyol grîpî bapêşê İspanyayê İspanya ji ber ya qir bûye 3 sal berê ev çaxê sistema pergela İspanyayê ranekiriye û hezaran insan vefat kiriye li ve çaxê eger ev derzî hebiya belkî kêmtir dibû û ev ya jî pêşniyazî dikin her sal em bêjin meha payîzê da
بله. چه که کو زوستان ده خو به پاریس راحت هم مثلا هاي جرب كنت دم سال دجوهرم بالطيبات يجي كوي الرجيا وان وطاوير هي او بولن هي جبوجي اشي ليخستن اوانا ناوی آشی دبیجن له او درمانه که درمانه، بله. جدایه او جی چی دکه ام بیجن او پرگالا پاراستنی آگری وی دتمرینه بونا کو ام بیجن تاثیر که زیاتر دردخه هولی بدن دت بیجه او آگری دامرینه بونا وی اوانا جی او پرگالی ده ام سر وی پکوتی کی چی دکه کو او تپکی کی مزن چنکه او نه آشی درمانه که لنا بيان آشی دبیجن حتی بوان خوشه شکری جی دبیجن آشیا دیابت جی بله. بکن هدا درزیه بوناوی هم چهار دبیجن درزی اما آشی را دبیجن ادا آشیه هم مثلا فرق وان طعم چیه مرو يعني يا درزي ويا اشي نه آشی دا او هیا ام بیجن میکروب هیا بله. یعنی پرچک میکروب هیا ایدن درمان بله ام بیجن اتکن ماده وی هیا ماده این کو تاثیر بله باندورا سرچی دکه اوانا به هف جدانه بله يعني فرق ويا بله ما بس مثلا مرف كجرا كي اشي لي خصل سر نخوشي كي او يك جار بس انا لگور نخوشیان دو گهره مثلا هن نخوشی هنه ام بیجن هپاتیت ب تشی دکی حتی مرنه د پاریزه لجارنا ام بیجن او 20 سال 30 سال در باست به پیچک کم دبه اند بیجن برا ببرخینه بله برا زخت بک برا بله. قوی تر به ام بیا د بیجن سورکی دا ام دیسا ام مثلا یک سالی دکن 4 سالی دکن او حتی کنه خوش نبه دیسا ام د بیجن برا سورک درزی نکه چون که اقواس د پاریز حتی کو نخوشی درکت و چاقه اند بیجن دوزا کو بیرخینی هم چه بکن مثلا تتانوس اواوی کمتر دبه سال için بله buna bir بیجن مثلا جنان را دو درزی بکی سال کی د پاریز سه درزی بکی سه سال د پاریز پنج درزی hani اوا شماوان هه بله لگوری ام چه دکن اوا د بیجن سی سال د پاریز ev پنج درزی لگور شما ام چه بکه حتی 5 سال یا خو لسه ev درزی نبه مادام تی زار دیسابینی ev jî hetiye ke lê takip nakin mecbur jî em jî wexta her du canî dibin em jî dubare dikin ku hem dayık biparêzin hem jî zarok jî biparêzin. ما مثلا اشي كو يكي دان مثلا جبو هر كسي همان باندوري ديانجي دغوهره Niha mirov neyeke بله û pergala parastina wî jî neyeke hin kesî de bandoreke mezin çê dike qet dexweş nakeve hin kes jî beden bandorekî wî kêm çê dibe bûna wî wexta nexweşî derkeve holê hin kes qet nexweş nakeve hin kes hene piçekî nexweş dikeve û nexweşî yani siviktir derbas dike yan jî em dibêjin atipîk yani derdikeve holê yani ne normal ne asayî ne evana jî wexta ku derdikevin yani ew qop em seqet namînin yan jî namirin. بله ما مثلا ها دما انترنت هي واغاهي gelek هيسان به herkes وزود بيسه gel نخوشي نو dertin ما مثلا بله جبو وانجي يعني çekirna aşya pevojek zede lazım jbuan yanna yani hatta derziye kişi de be em bejin 15 sal cana devam dike cana Bele. 20 sal cana 10 sal li bele hedi ev 30 sal beri çiçek ev xuri derket bu Londra'yı Fransa'yı em bejin pastor ev Kudüs Bele. nexweşiya hari ev jî wexta ku em bejin ev jî virüseke dikeve bedena merif qirika wî eşt be û kef dat û ev nexweşî da dimir yani Kudüs ev hari dermanî wî tune ye wexta ku yek hari bibe vefat dikir anha wexta ku em bejin temasekî heywanekî re beyanî çebe em dibêjin derzî bibe ku ev nexweşî be em pêşavî bigirin bi saya wî derziyê harî em pêşavî digirin niha ev hêda hişmendiyek daye ev ê lêkolînera em ê derzî çawa çê bikin û çawa teze nû derxînin bona wî jî hêdî rê û rêbaza hîn bûne bele bele heta ê ser renayê em bêjin hîn perçên biçûk bi vî awayî didin naskirinê bi derziya çê dikirin Malatava ma sabran has strike bejin pistran ez ser haribûnê pirsekîn te kerem kî Ez aşıkı vicdateme Ez aşıkı sozateme Yare tuzani Ez aşıkı sozateme Yara delali
ساعت خوش مالی آوا و هر ساق بم ما مستعجل لسر هاری جز خوازم تشتاقی بپرسم و گله جرا او حیوان نهات نکدی کرن و سکا قداجی هنه مخابن و تین خارجیه من وصابو پاشی چول لسر دکتر درزی لیدم جاف پیواجو چواد به و مر چوا بالدار به ما مستم يعني اف فيروسك بيانيه يعني بل. يابانيه لنافا باجير دا اگر او حيوان كدي كريبن درزي كريبن ام بزانه بك درزي كريه ام درزي نخون شر پیشنیاز ناکن و ناکن جي لبالي در دوريه و ده روجان كارن تعقيب بكن او حيوانا ام مجبور دمينين كو ام دبيجن پیشاوی بگیرن يعني اگر ام بيجن مالي دا پشكي هبه يعني جي حشاوزري سيوي هبه او جاز كربه يعني بيرنك بيتشكر بقى اند بيجن درجه هي تمام مش درجه درجه نحوجه يعني تعقيبه حيوان جي بس جرينجا اواناج درزي به او ميكروب نكبه بدن حيوانه لا شي حيوانه او نخوشي لا شي حيوانه چنابه او نخوش نايسرمه ساعت تا خوش ما مست ایرو روجا تاشتیا جهانی نه حوالی مجی لوانه نوچگیان ما نجمی ایدیز ام گریدانه که لی بکن و امنها برای خبنا وانه کان نوچگیان ما نجمی ایدیز یج مراچ بیجا کرم کن heyetine, Barzani Vakfı'nın değerli yönetim kurulu üyelerine, Abdullah Ruj başam serda beji bu tamaşavanı TRT kurdi. Beli 3. zanı euro hafti xizine roja taştiya cihaniye. Hün zanın ki taşti demat bejin taştiya vani heriti de hemsa insanan. Levra taştiya vani sala 2014'dan da kete Pürtüka rekora Guinness'i. Beru çendi taştiya vani hem coğrafi işaret cihinlaya hem ve ali da geleki navdara. Euro jibrasi e bernamahane li Ali bazırgani sazı odaya sazı bazırgani hadi avakirin ve derece geleki burası meyvanatına dervajatına Irak'a bakıcı se vali bajeri luhana vali Irak'ı Doğu'yu Erbil'li verderinin meyvanları yetken nahmeti ve aslında paniran nişanı vardı serida tamaşavanı ben hüntü binin sermasıyla ev paniri haneye çağırdı bajarı hereminin ev bajaranda ev panir cur serveması buna misafir meyvane derbetin dene peşkeş kirin. Ve gaveci disa meyvan üstünün hevra taştı tuğan. Beru çendici brasi hem hevra taştı buğan hem ji taştıvanı cadin dene nas kirin. Beru çendi ev bernama hani geleki giringe. Li her sal hafti xizirani taştıvanı tete nasin cardi sofrandanın hem kes hindek kes mala xada hindek kes jî dîsa der ve van bernaman ve taştiya wanê denen nasîn. Ber û çendî ji mitivê serê da dîsa taştiya wanê nîşanê tamaşa wanê xwe bikim. Niha sifreyê amadekine taştiya wanê dema tu bêjin nêzîn 20-22 berhem ser taştiya wanê henin. Hûn ser sifrê tu bînin herî ya girîng panîrê wanê ya sîrêkê ye. Xeynê wê dîsa reçela gulan heye gulyagan heye poxin heye qabut bejne sevciya wane ya heremiye taybetiya leye arxaft bejin yanjı murtuat bejlisa cacık güz hengivin nebiye nabetin ev ser taştiya wane ev berhemi hane hevceynin brasi ev taştiya wane ev bername hane buna naskerini li buna hem cihani beten naskerin hem jeli Türkiye hem bajanı beten naskerin ev bername hane geleki gininge mehje çan serdacı kalkiri li Irak'ı bakırı begiretin hatta bajarı çorlu eclisa li seruke saziye odayan hatına vederi buna ve bernamahane ev bernama eclisa serdam cadi kalbiken odaya basırgani saziye ve hatiyer terakısın embejin gutun bidin avendi Abdullah. Prens Necmi gelek spas kimş bu agahiyete malata ve saat خوش به بله ما موسا تاشته وانش براستی گلک تاشته کی سرکفتیه ماشي جاني وان به و پنیرجی گلک خوشت سوانی پنیری بابوریه نظام زانن اونی که کف کردنه سروان كارسي بله یه بابوری جبو مدگو و درمانه یک بابوری لی هر ما آگری تایبتی جالی پادس بله دگو ابو وقت درمان راسته او راسته zaten penisilin dura atiye der xistin و بوی اوایی برای امجن لشکر دشریدا نخوش تکتن و اف
em bêjin mikroba ev diket bedena meriv zû vefat dikir. Bi xêra ew antibiyotîkê da mirin kêmtir bû. Leşker kêm hat mirin. Tabii nexweşî pir bûn, antibiyotîk jî pir bûn. Li gor vî antibiyotîkên teze jî derdikeve holê. Yani xwedê dert dide derman jî dide. Xwedê bê derman Em neyle. jî niha em wanê bûne mamoste taştê ra paramejîkete. Rast e. و ماوەڵی خەی سپاس بکەن وان ئاگایین باش دانەمە مامۆستا ئیجا وەرن دیزە لەسەر مژارە خۆ لەسەر ئاشکیە ئیجا باندۆرەوەی نینی چییە بترکردن یان ئێتکی کیژان ئاشی و باندۆرەوی نینی هەیە منێک لەسەروی بسەکنن و چقاژی گرینگە باندۆرەوان نینی Yani bandırevin neyini em bêjin eko pir giring çê dibe ewana pir kêm pir nadir yani çê dibe ewana buna vî mesela ez 10 sal ez vî karî dikim ez em bêjin hekîmtî em dikin heta niha min wan nedîtiye ew qas zorok me derzî kiriye lê piranî çi dibe me serîda gotibû em bêjin pitek ta derdikeve agrêwan çê dibe êş dibe êşa masûkiyên vî bedena wî çê dibe û caran em bêjin pizirk wîcîdê wan bedena wan derdikeve evana asayine, evana normale, evana natırsın. Hatta me derziya eşazaraf da me gotu bu zirder keve uğra nişane demine hatta me de ev tişeki başe. Bu navi evana asayine emecin tesiri neyini, emecin bandorin nexwestine evana jî ligor nexweşiya wexta ku em derzîne ke nexweş çebe pirsfiktir demine. Mamosta û kîjan rewşê da û aşiya nakin. یه کات گزاروکی وی هبه یعنی جی بخواجی نخواش به و نما هر اوایی وی آشید یعنی پیشید نه خود نه روشی گوری وی مثلا امبیجن او درزین وکی میناک دوجانیه بله او درزین زندی املی ناکن چما وقتا کو جن دوجانی دبه او پرگال پاراستنی کمتر دبه چما بدناوی دا مروک چه دبه و بناوی خودی امبیجن وکی پیکوتی یک چه دکه سر پرگالاوی کو او زاروک زکی جنان ده مزن ببه وقتا کو اموی درزین زندی بکن و چاقی نخواشی بکی درکه به حاله بناوی وقتا کو دوجانی دبن او درزین زندی چنه امبیجن اسورکی امیرکوتی اسوچ شیه او شهتا زاروکا ام وانا ام پیشنیازی وان نکن و ام ماکن جی دبیجن او درباس به چاقی اگر احتیاجی هبه ام چاقی بکن همسه کو اگریوان زیده به وان راجون یعنی نه کی سکرین یان شو سر زاروکا دا حتی 38 نیو درجه درباس نبه ام دبیج مثلا 37 نیو ام دبیج ام کارم بکن اما وقتا کو تایوی هبه سر 38 ام دبیجن هفته کی بسكن او زكم النزله در باس به ام دوره بكن يعني جي ام بيجن انتيبيوتيك او دكه بكارتينا ام بيجن بدناي بچك عاجزه ام حفتكي تاني او دكن ام جي ام نابيجن ام ناكن تاني بيجن تاخير بكن يعني ما مست قبا كون اشيد كن يعني بگشتي باخفن شوپاندنا وان چواتيد يعني جو باندورا وي چويا شوپاندنا وي چواد يعني لو مركي ناوند كاج بوان اشيا كو بشوپينن باندورا وان بشوپينن يعني هم ام بيجن دو شوپاندن هيك شوپاندنا اوي يعني وقت درزي تشكرني به تركيا وبلاوي ام بيجن باجارا دبه حتى گوندا دچه ev pergaleki em bêjin cemedandina bî sarbûnavî yani gere nekeve bin sıfırê navbera 2 derece û 8 derece bimîne ev pergaleki wisa çêkirine em bêjin cihazên ve guhastinê hene ew werî diçe merkezê wexta ku germ bû hema em bêjin îqazek diçe agahdariek dê me telefonê me dikin dibêje zû herin ser ew dolabê derziya ew sarîncê takip bikin çima ew germ bû em zû müdaxale dikin ku ew xerane bin ev em bêjin takîbeke dişopînin ev jî gelekî baş tê şopandin û bona wî bira dudilî nemîne dilê kesî da ev derzî xera dibin ew çünkü gelek takîbekî baş heye li gor wî ceza jî didin ê ku em bêjin xera dike yan jî sebebî sedemê wî bûye bona wî gelek baş tê takîb kirin ya dudiya jî bandorên wî em bêjin xera bibe nexweş eger em bêjin ew ta êş masûkeyên wî bêje ji bilî wî tiştekî cuda derkeve em li gor wî em dişinin Wezareta Tenduristiyê Sağlık Bakanlığı ew ji gor wî takip dikin çima ev bandorên tarî derketiye û bu gor wî dişopînin yani mamosta aşî nekirin yan jî kêmkirin nav gel de bêjin ev riskekî çawa hem ji bo gel hem ji bo tenduristiyê yani çuqas kes kêm bike wexta ku min mînakek daristanê da yani set dar hebe em bêjin sê kes neke yani sedî niha dora
نود حفتا نود حشتا ام درزیان دکن اگر اف حجمار زیده به یعنی چیه ست سدیدا دو هبه ام بيجي یک بازی نخوش دکه یک استانبول نخوش درکت او چه دبه ام کارن یا تعقیب بکن ام کارن یا بتن بریم بی نخوشی لباله حجمار زیده به 20 به سدی 20 به اف ضعف زیده یا و چاقی ام بيجي 20 جیا نخوش درکه به جارک گده نخوشه که شوبه یعنی سالگن درکه به سیستم جنی کار راکه نخوش دادن کرونا دا زحمتیه بو جارک گده نخوشی ضعف زیده بو نخوش پر بون لی نخوش خانه حتی گیشت ام بيجن اوانا تعقیب دکه یان کار راکه اروپای دا ضعف زحمتی چی بو yani armanca evku hem rova Paris'in bir taybeti hem jî tendurstiya gel bir Paris'in. Buna bir giringe. Eğer ev nekirin zede be hem tendurstiya gel ke ve zahmeti hem jî nekirin carna megot ya ligor laşi marif dughere. Carna aşi em bejin kim tesir dike ve çağı evana jî nehoş dikevin yani. Mamosta parastına gel cin sürü bağışıklı. Çima bu millet giringe. Yani anam seyirde kodun zaman ne tam kirin ez zabejim. Yani çukas vere kirini ev nehoşlisa nikar derkeve hole. Hatta emkarın ju hole rakın. Yani ev nehoşi derkeve hole. Em nikar takip bikin ve çağı jî Vak zincireki. Bel zincireki. Vak zincireki. Behevre gireda. Bel behevre gireda. Yani ya cünarım jî biya bimra gireda ihtimala ku bgeja min heye. Bel hem ihtimala wî heye hem jî zede be şobe be sistem nikar rakevi nehoşi yani. Mamosta bi taybeti aşî û doktorên balbat taleydi. Tu herî zêde rastî kîjan tengasiyante yani herî zêde balbat çi te dipirsin li ser aşiya. Anha ev civaka medyayı zahmeti şey bu. Çünkü anha em bejin agahek dert keve holi zu belav dibe. Ev agahi raste ne raste benivi heye tineye şopandın avi heda kes nizane. İca evana haber dedin em jî haber dedin. Naha kişen raste kişen ne raste. Meriv duduli dedim yine. Demek ev sabuye naha tişten rast heda xwe nikare ew bike. Çünkü tiştê ku em bêjin derd keve dibêjin em bêjin rexneyî tişta dikin her nexweşî de heye û hat şekî cuda dibêjin derd kevin holê xwe dixin pêşî da. İca heta em bersiv didin ew mere zehmet dibe. Yani ew civaka medyayî de. Yani derd keve tişt ecêb dibêje. Yani yek hatiye dibêje evana hatine ser gelê me tişta dikin ser gelê Müslüman tişta dikin evana xera dikin evana gelê xwe jî derziya dikin. Evana Müslüman jî em bêjin ene Müslüman jî derziya dikin. Yani eğer derdi wan hebiya zarki xwe ne dikirin yani. Tiştên Musa acêbtin carna em metal diminin evana em bêjin piçekî cuda ye lê dudulî diminin evana dibêjin evana haydar dibin û ikna dibin û tên derziya xwe dikin. Bi vê awayî em jî nexweşê xwe em tiştekî em bêjin tu çima wisa dibêjî em nabêjin. Dibêje were xeber de em jî te xeber din û tu çima bê ew le nabî. Dibêje mesela hundirî da ev tişt heye. Mesela alüminyum dibêje heye. Niha ava em vedixwîn jî alüminyum heye. Lê miqdara wî giring e. Zehf keme da derziye da. Li gor wî çima alüminyum dixin nava derziya da bona ku ev mikrop bura bisekine. û em bêjin tesîra wî di bedena merov de çêbe. Berê tiomersal hebû em bêjin maddeyek hebû ev jî etil civaye, nemetil civaye. Ewa bedena merov de zehmetî dernedixis li belê madem ev zehmetî heye melev gengeşî dimîne anha ev tiomersal derxistin. Eger çareseriye hebe wan tişan derdixin yani. Ev maddeyên ku em bêjin kelekawî de hene ewana em kêmtir dikin. Heta ez nexweşên min tên dibêje nehêriye hundirî wî ev tiştan hene. Dibêjin wexta tu çî fêkî dikirî tu lêkolîn dikî ser vî fêkî de kîjanî dermanê em bêjin kezika dikuje. Anha carna hin tişt diçin vedigerin. Çima asta wî zêde ye. Em got diviyat napirsî û tu viya dixwî di zarokê xwe jî ev hîn zehmet e. Gere tu viya taqîb bik û ser viya bisekinî. Ev derzî yani Wezareta Tenduristî zehf ser disekine. Ev analîzê wan dikin, şeşmeha taqîb dikin, gor wî em bêjin tesirî wî hene, tişine tişekî giran be, em bêjin xerabî hebe, seriyê wan lot dibêjin. Kîjan komê da pirsgirêk hebe ev komê vedikişînin. Mamosta herêkirina xwe ku derê distînin? Yani onaya Musa bêjin. Derziya Wezareta Tenduristî ye. Bona wî Wezareta Tenduristî jî bona ku ser sihetê ye, te tenduristî ye ser de pir disekine û analîzê wan taqîb dike yani. Mamosta got xêra medya civakî gelek û yê ku hemberê aşî sekine gelek zêde bine. Ev bes rola medya civakî yan tiştê din jî tê de hene yani ev hinekî zêde bû hejmarayê ku hemberê aşiya disekine. û dengê wan jî pir derdike. Gelek derdê û hecratê hem yani ez jî dibêm te pêşterê min jî. Ya dibêjin mesela yani pirsadayê werin zarokê ku em derzî dikin pêdir nexweş dikeve. Ya me got du kurê me heye
ام هر دو جی درزی مکریه هر دو جی عین تشتی دخون مالی دا عین تشتی دخون و دخون به هفرنه یک نخوشی زکمی سفکت در باستی که یک جی گران در باستی که یعنی ev ام بیجن لاشی مرو دگهره yani dünyavan cüda dibe. Nahat bêjî ev derzî me kir sedem ev ev tiştekî şaş e. Li gor berê em dinêrin nexweşiyên ku zêde giran derdikeve û nexweşiyên giran çêdike ew wan jî kêmtir bûye. Saata xweş mamoste yekşî ev zahinek zarokê prematûre çêdibin ji bo wan jî wan heman taqwîma aşiya bikartînin yan jî ji bo wan cuda ye. Yani hepatit B em serî çê dikin çünkü hepatit B giring e nexweşiyê din jî em dibêjin bira heta were asteke kiloyê. Yani 1 kilo nîv yan jî em bêjin çiqas zû hatiye dunyayê yan jî em dibêjin temenê heta were astekî ku ev derzî karı bedena wî rabike wî derziyê. Bona wî heta derdkeve asta kiloyekî li gor wî em taqîb dikin tenê em bêjin mehek yan jî du meh derbasî nexweşê me wî em dîsa derziyê wan jî du meşin ve sê meşin ve çawa devam dikin em yani gorî kiloyê wana wan dîdin pîvana wan kiloyê we. Wexta mesela tên dunyayê pir biçûk tên mesela 8 gram tên yani zarokên wisa prematûre tên zeh biçûkin heta ku tên astekî kiloyê em gorî wî taqîb dikin. Saata xweş mamoste navberekî bidin li hevalê me stranekê bixin. Ser serçava. Şavak bulbul canım şirin Nafadilimin bu bükulu bilin Bağvre vez bu muharudin Binirin navez bu muharudin Rojak bulbul canım şirin Şevak bulbul canım şirin Navadilimin bu bükulu birin Bağvre vez bu muharudin Binirin navez bu muharudin Şevvahne vez bu musaz bende Avrek tamın minna hançere Neynak tamın minna hançere Çıkası hoş bu ev roşen bere Çıkası hoş bu ev temin bere Ez bi heyrana ve beşnu bale Kisane xwe kes berda ser bejine Gava ödüçü berdest zave Nava dilimin akır bedani Gava ödüçü berdest zave Nava dilimin akır bedani شباهني وزبون ساز بنده عورك ثامن منا خنجره مینک ثامن منا خنجره
چقاسی خوش بو روشم بره چقاسی خوش بو دمن بره شلاحنه و وزبم ساز بنده و آورک زمن من خنچره بینک زمن من خنچره چقاسی خوش بو روشم بره چقاسی خوش بود من بره ساعت خوش مالی آوا دنگو دلی و صافا ما مستمنش پیام بخونم بله و مصطفى باید بازی د سلاوی خوش مرشانده ام جل بر سلاوی خو جرادشن جی ازمری سلاو و ریز خو ما مستجترا شانه پرساویجی گوتیه از چار جارا و آشوم میا بیون تکی و ریسکا کو پختی باویجه هیا آننا her vakitine Murat adı güzel, Necat Yakut, Busa Kızıl, Ümit Bulut, Kerim Yakup, hamu heval, Slavik hoş merad, bir tevara Slavik patişim bla persama awal ev be mamosta bi taybeti lisser ve gele persat ne mamosta lisser u aşiya koronayı. Aşya koronayı pıhtibun em bejin ihtimalavi heye. Beli. Beli zaf keme. Ve çağı em bejin Biontech yedinci yani her Beli. yani eva necber derziye. Eva jber nekhoşiye. Ev nekhoşiya koronayı yani em bejin ku dikete nava bedana merif xuyna merif pıhti çedi bu. Yani xuyna merif zelal nedi bu. Jber vi ev zahmeti çedi bu. Anha em takip dikin yani em ça takip dikin. Na pıhti kudar çedi be dili merif çedi. Beli. Ev tengezeri yazıldı bejin. Yani kalp krizi. Ev hacmaravi nhazi de buya ne buya. Ligor beriya koronayı emdilerin yeke yani ne per ne guheriye. Anha Ev şey gele girin ya ev istatistika heye. istatistika. Beriya korona çava ben nahacı hemane. Devam dike. Zede ne buya. Zede ne buya. Beli. Li betir bira çi bitirsin? Cigari bitirsin. Cigari zedir Beli. pıhtı xuyna çedike. Kolesterol pir zede be ev pıhtı çedike. Beli. Emejin jiyaneke Bu ne dirdi be mamosta. bele. Ere ron gere ron be dirdi be. Dirdi be. ev ihtimal avan ziyartir be. Em bejin ku hareketine ke nemeşe xuyun devarana viçene be ev jittirdi ke xuyni da ev ji em bejin ihtimal ku pıhtı çebe ziyartir be. Beli. Yani beriya koronayı bira ev tiştamı bibersin. Yani vakta qelaw be bir hareket be cigara dikşine u pertişte em bejin run و ام بیژن چرزین کو ام بیژن قلاندی و هیک ام بیژن وانا بوخه گره وان دقت بکه اگر حیات خو جیان خو لسر تندرستی خو دوام بکه خارنو و حرکت خو جغاری برده ان شاء الله لگور ام بیژن درزی کمتر بن ما مست هناك دو درزي ليدان هناك هناك يك هناك چار ليدان يعني همان درزي يعني او يك چار ليدا بريسك اون چويه يك دو ليدا ب چويه لسر بقتبوني يعني جي همانه يعني ev tuşta devam dike ام بیژن لکولین yani ev derzi ام بیژن eko قد درزی نبونه ام بیژن ها تنگزریات چخواس چده به eko نخوشی در باز کرنه چخواس چده به eko هم نخوشی در باز کرنه هم درزی کرنه چخواست به ام بیژن eko ام بیژن هم او امرنا درزین کو بیونتکی ام بیژن ایدنا چیکرنه ev nikaş devam dike o lepersin em bejin lekolin servan devam dike ligor lekolna em agahdar bin ev jî careki de nabe çünkü em bejin 5 sala 10 sala em tiştiyam bibinin ana eko teze ev 3 sala 4 saatiye berdesteme dibêje ku beriya koronayı û anha bi derzî mirinê tengezêra dil zêde nebûye ligor takip dike ماموستا لسر كورونا قالك برصد نا يكجي بخالص بيش باتمان سلافي خوشان دي جو بش اشياء از بطاقت مام وحيا نهاجي از بطاقتم وخواجي تيرنابم ev pırs te em bejin vakta ku em jî dixebitin vakta ku em takip dikin vitaminin wî kemin yani em bejin nexweşiya tiroîdê yani jî tişindin yani jî em bejin vitamina D B12 em bejin ew B12 yani ew tiştana em wana vakta ku ez didimê ew taqat bûna wan tê servan yani em wana jî gere sedema wî em yani piserdeme got sedem û encam çi ye yani gere derzî de be ya sedemek çebeku tekilek çebeku em ya fehm bikin yani ew kesin ku dibêjin ew xwe bêtaqet hîs dikim ez piştî derzî ez wisa bûm bira her hekîmên malbatê yan jî em bêjin hekîmên nexweşîn hundirîn takip dike bu wan takip bikin belkî nexweşiyeke din be yani piştî derzî meriv hêdî çavderiya xwe dike berê em bêjin pir çavderî nedikir xwe بله ev jî tiştekî ew ê balkêş e çima
بری نخوشی کرونا نبود مرن ام بیشن هر تم هر روز دگوتن ابقاس کس دمره ابقاس کس نخوش دکه افجی ام بیشن بالداری یک چکر سر بله آنها بری پر کس ندچو نخوش خانی yani میشه خواه حسیان ماموس خواه حسیان. yani زکم ادکس بله. ندچون آنها زکم دبن دبیجه برای نخوشی نچه پیشی ام بوناوی هاتن ev agahiyê ki em bêjin balkêşiyekî çêbû belkî ev hişmendî dibêje ez xwe na betaqet hîstikim belkî ev jî dibe sedem dibe divê ev tişana em taqî bikin ماموستا سینان تات بله. سلاوی خوشاندیه سلما خانم جی دیار بکره گوتیه پتککی منو نوچه بیه جبو آشیا از دو دلم ماموستا چه پیشنیار دکه anha bi zêde tenduristiyê em bêjin Bele. dinyayê de jî em bixwe jî em vana pêşniyaz dikin yani derzî kirin yani du dilya wî çi ye li ser çi ye yani em bêjin derzî hundirê wî de ev madde çi ne ji ber wî ye an jî ev derzî em çima dikin yan jî ev derzî ez bikim zarikê min peşî da nexweşekî din derkeve yan jî em bêjin anha got mezin be zarokê wî çênebe vesaîr hatta carna ez laqirdiyan dikim nexweşî me ez jî derzî bûm du kurê me heye yani ez stêvrî nebûm yani wê çaxê bî awayî ew du dilya wî çi ye ew bira bêje hekîmê wî jî li gor wî agahiyekî dikare bide wî em pêşniyazî از بارم derziya dikin زیده مدیا جواکی تشوپینه ماموستا ez tişekî ew jî bêjim balkêş nexweşek hat ya got mamoste ez dixwazim derzî bikim lê her tim ez dikevim civaka medyayê da ev vîdyoyên neyînî de dikeve pêşiya min min got anha futbolê taqîb bikî tiştên algoritma dibêje eva futbolê hez dike tere futbolê derdixe tu siyasetê bişopînî siyasetê derdixe tiştê din bişopînî ew wî derdixe ew algoritmas civaka çapameniya evê de medyayê da çi dike dibêje ev hemberî derzî ye evan dişopîne û li hemberî wî her tim ev video derdikeve bona ez dibêjim carna ew hişmendiya ew belekê de ya telefonê de dibêjim ya jê bibe seyrî da destpêkê ew çaxê da tê nekeve pêşete yani ماموستا لسر قرنا گلک پرستی ساعت نه و که سوات قران شاندیه گوتیه دناف گل دا و زانسته کی وسه هي پیش کرونا نخوشی گلک زیده بوده یعنی بس نه نخوشی دل نخوشی دنجی گلک زیده بوده جبو ویجی ما مستوی پرسات شما گوتیه سدما بس کرونا یعنی آشین کرونا اینه yani kijan nexweşî dîsa min got baldari anha diyabet em bêjin şeker çima zêde dibe ev tekîliya wî koronayê tune ye anha bêjin kolesterol zêde dibe tengezêriya dil zêde dibe evana bêtir niha welatê me da em bêjin cixare kişandin گلک pêş da زیده diçe hîn zêdetir dibe bê herketbûyîn pêş da diçe û xwarin û qelabûn em bêjin pêş da diçe evana jî nexweşiyan çê dike anha em bêjin her tiştî dibêjin ya gunehekî em dîtiye her tiştî babêjin ser koronayê Tirkî dibêjin günah keçisi Bele. yani hêja herkes xwe dabêje ser derziyan serî da jî me got em dîsa jî bêjin ev sedem û encam tekîliyek tek ev navberê bi çaxê em bêjin rast e ev derzî ev nexweşî şekiliye anha tekîliyekî wisa agahiyekê me tune ye lê konî jî dewam dikin em ê taqîb bikin lê dîsa jî dibêjin bira bi serî da ciharê berdin tiştên jar em bêjin alkol wekî din tiştên din hene xwarina xwe dîqat bikin herketê xwe bikin İnşallah şifa devam bike. ماموستا گلک پیا من هموجی از تایبەتی لسر قرنا شاندیه و جنیت یزیج سلاوی خوش واره شاندیه اوجی و گوتیه و کریزا دل زیده بیل پش کورونای و ماموستا می برسی ویده هم سلاوی ایجادش نیست سلاوی مجش ترایه خو باش منه گلک سلاو و ماموستا از نکارم یک بیک نویام کنم توارا گلک سپاس که مالا وان آوا و نه هر بیجن ماموستا و از خوازم نک پرسکی دنیش تپرسم او نخواشین یک کرونیک و جبو کالاج و که کنزانن پاییزی آشی دبن یعنی زارو کن که نخوشیان کرونیکه جبو وانجی ون همان آشی پیشنیار دکن یعنی گوری نخوشیان دگوهره چواد به چوا دگوهره او نخوشیان که دوامی هنه مثلا ما گفت اگر نخوشی که بیتنه 65 سالی بو ما درجه سطح میم ببه اما 40 سالیه 5 سالیه نخوشی که کوه پزشکی هبه astım هبه نخوشی که دن هبه yani şekir, tansiyona bilind em dibêjin di anha wî baştir e. Yani 5 sal dure em dubara bikin baştir e. Çünkü pişikî wî li gor mirovekî din tişekî nexweşiyek e ser û xwe nikar ber bide. Yani ew parastina xwe nikar bikide em jî bi saya derzî em wara pêşniyaz dikin. Mamosta ew bandora aşiyan neyînî herî zêde û kêjan nexweşa da zêde dibe yani ew îstatîstik wisa heye
يعني نخوشی دنیا هنر کی زیاده دکه ام بیشن مثلا نخوشی و هن نحشی نزانه و پشوی آشیا و نخوشی زیاده دبه. يعني اگاهی من بیاتنه بله. يعني حتى ناجي من ندیتیه از درزی بوم درزی هم بیشن ساعت جمعیت شکل بوم بله. ام نخوش درکت من نبیستیه نه بس دمان. يعني پر كم تشتي كان بيجن نخوشي مسلوكه چتبن اوج بله. نورولوژ تعقيب دك اوج ضعف كما يعني اوي سديسات نا او نخوشي بك نخوشي كدن جهبه من ويان نبيستيه مو اگاهی كم تن نخوش بله. از وی درزی بوم او نخوشي چي بو يعني نه بس دمان نخوشی. آش نه بس دمان. zaten Armanca me çiye serida tıbbeda hakim beri zararı ne de. Vakta ku em despê dikin fakülteya tıbbê da zanîngehê da viya hînîme dikin. Serida zarar ne de. Tiştekî zarar bike bide viya neke. Niha derzî eger em bikin û nexweşî bike بله. Armanca me ne ev e. Hem nexweşî neke hem jî peşe nexweşî bigire. بله. ما مست پیام که بالکی شاد از خوازم وی طرف بله. برکم گوتیه جبو کسا آشین تایبت yani dibek وره çekirin. Vak özel aşıcı bu kesa. Agahya mı ne? yani bir ihtimala ku heye mesela yek hera yani dibek ve bu وره çekirin. Yani min نخوشی و چی به گوری نخوشی و آشی چی به. Yani evi min xwendibû ser genetik, ser Belê. denayê wî çi em bêjin li kijanê meyla wî ser nexweşiyan hene li gor wî taqîb bikin û gor nexweşiyan em bêjin pêşayî bigirin. بله. Ev lê kulîne hene li belê anha derketiye Ev derneketiye. teknolojiya yani mümküne ne mümküne muj nizanın ha. Anha ez nizanim, ez nizanim. Bله. û em ê taqîb bikin. Yani fırsaka balkeş bulmam usta. Balkêşê û biringe lê ser DNA ser genetik ev xebat çi dibin. Yani mesela hin kes hene em bêjin xuşkubran e بله. em bêjin heta epigenetik heye. Yani genetika wan yeke em bêjin cêwîne ikîzin evana tiştê ku ser genetika wan cana çê dibin yek nêzîkî nexweşiya şekir dibe yek nabe. بله. Yani hem genetik heye hem epigenetik heye ser genetik tiştene hem jî em bêjin ew faktörün ku derdora wan hene em bêjin işte me behsa xwarin û vexwarin û hereketa wan kir. Yani tipê da du cara du nake çar. Bona wî ev pirseke cîdaye û servan ji lêkolîn heye. Lê anha tiştekî wisa derketiye haja min tune ye. Yani ama lêkolîn devam dike. Yani ev ihtimala lisel ihtimala dixebitin ma usta. Emu bil. Yani çünkü dem yani tipê da nabêjin nexweş heye, nexweş heye. نخوشه. Yani yek nexweş dikeve wek hev derbas nakin. Yek sivik, yek navîncî, yek gran derbas dike. Li gor herkesî diguhere. Dugar. Ma musta پیامای داوی جبو و بینرین ما این حال سر اکران اینترنت کردیم تماشات کن لسر آشیا ام پیامای داوی بگیریم ما است. Ya herî giring eve nexweşî dikuje بله. derzî nakuje. Ev kelime bes. بله. Yani çima got Belli. ev nirxandin yani kar û zarar. بله. Yani بلا من برهف. berhev yani ez nekim û millet jî neke ev zêde be nava geldin nexweşî çebe zarokên me, mirovên me, însanên me bêtir ev nexweşî pêk eve ihtimala seqetbûnê, qopbûnê em bêjin mirinê zêde ye. Yani me got ya hin nexweşî hene hîn dermanê wan tune ne. بله. Yani ew qas tip pêş ta çûye hîn dermanê tetanozê tune ye. Hîn ê harî tune ye. بله. Em çi dikin em bi vî Eşi digre. peşiya wan digirin. Alternatîfek heta derzî çêbe em ê derziya em pêşniyaz bikin. Ama alternatîfek çêbû, tiştekî çêbû em ê bêjin î derzî bes em ê vê devam bikin. Dawî de jî dîsa bêjim nexweşî dikuje derzî nakuje. ما مستصحب بله. توقف. عليها بحرمة. والله وأبا براسي تشتكوا هاري بالام كشان يعني ام آشي نبو تجبو قاله. Belê. يعني يا هاري جرينج Bu mahemyane. جبو ما حميانه جبو و باراسنا تندرسيا قاله جي. Belê. جبو جي قاله جرينج مالا وأبا Ez jî جبو spas dikim bu agahî ev derpetî ve da mazvaniya we û Gelek ez vira spas Kurdî dikim ser baba. tenduristî em xeber da me axivî ez gelek spas darim ji we re. ما مستقدي ام تشوجه هبوني مروي وقت زيدا بك ان شاء الله ان شاء الله زيدا بنجي ام بوا سربلند و شانازن ام وجي بيجن ميوان ما يوروب سبوري حكيمي مالبات دكتور محمد سماقل ما مست هزار جار سپاسكم مالاتا و گلك سپاسكم و اوركسترا مستر بيج محمد رضوان الغا دنگو دلي تساوبا مالاتا و موزيك شنيمه علي اكبر ارگün سايم ارتن مالا و اوا ساعت و خوش بله بینن عزیز مخابن ام ایروجی هاتن داویا برنامه خو هفته پیشمه دیزا همان ساعته امی پیش بریم و به حتی هفته پیشمه ببینید ناو خیر و خوشی ببینید ناو آرامی تندرستی دا ببینید ناو جیانه که به کردی دا خاطری و دم باش
برفم للنار للنار از برفم للنار تدلال از برفات يكرشم للنار از برفات يكرشم للنار تدلال للنار هميلو قاب نخشم للنار تدلال وسي الله كلشم للنار وسي الله كلشم للنار تدلالي اسبر پاچاکی سرم للنار اسبر پاچاکی سرم للنار تدلال همیلا درب نورم للنار همیلا درب مورم للنار تدلال يلا وكيف سبورم للنار بس يلا وكيف سبورم للنار تدلال أس برفاچ يا كسبيما